dari jing seluruh ngak keren namar kan compromise nak banta interest kablong larger interest nak banta ibubun balang mo ndai nak banta constituency jonga pi ka jing don jong tham yu mulong hang tei jadi momla pen kerja ya kita kinong song snong kalau bu ka jing ka bakrau ya kaya yang galik kawan ka traffic congestion tibar ka government kam don kamon ka government ka jaka kawan ka political will kam don ka political interest nak banta lagi Kemnut ya kawan weng ya kita kibadai ki belah syakri ki department of fair kaba yaki ada ban suri lokit sipen kerja baik barik tu besong illegal jadi ban suweng baik abit dekat time bomb barik weng de ban weng by force tendai warang ada local MLA di constituency ngano compromise warang election kadon hajandu namar yaki di brio artli kinok song tei anum sya bak government kan nek ben yaki namar kidi basong hok hak tei ke jaka ndai makiru di ban sutu bak jing song jokin tei jaka ka bu jing siir ke jing tieng lembak jing jagi basniu bak pero bar kabaru kalong bak jing khamnya jo kasor kadai nakti kadau ngahapan blame ngahapan keno ka government bakam don ka political will bar kadai ka government ru ka ba create jaga bukan long ka problem solver ka penpan ka kelalong penban ka problem creator na jaga kini ban weng yaki penban ka bu so bargit mentara south nem tam lajan san nem kadai ka jing penpau kadai ba government kalong khauput kamlut ban sim ka decision ka badai decision ka rai ka badai nam ta kabit ka biang jongka interest jok SD di Brockway bajong Shillong City Brockway ni ang scam kamdon ke kita bat baro ki paiba jong ka constituency tu la penjob nga lemba MLA ke MLA MDC por balik kidi gi bait ki yang aku brio ki ru kanong rem berarti ko ngami na khanam ru ding ngami tangka metli ngami ringkat ba kanong rem ti bat kowe ko mongong ba kanong compromise bat kanong rem de lor kanong rem ba ngami na khanam ru kadon kadau dia minta kadau ngasungu iblay ba ngayo pa kalenti ban room sa VP na mga don ngai ba don ke Jickerman hadin jong jong collection min la ban persang ban budin pat ikam ki bide ban pen urlong marada nga sulit ikiway pat ki party ngai ba po ni si job tang collection kumungi experience menta sanpu tu lagi senam ni si job tang collection ki kam lai pat nata generation hi kani dari lai ngano maila barang scam pai ba no maila ban pen bethet hani constituency ke bakut marada opor maila collection kam judan komuniti ke padahal lo tanong rem begini parlok hibawan ru kisim kabu nomor boba adel bot nang rum juya dak pisah jadi lo tanong rem ndai nganga small scam nomor kikiwan dak development kiwan dak pisah ndai banjena kiwan ki isu har mati ndai nganga scam nomor ngadon ki isu kimat kubangan ya terai ne penki pangan pen tikana haru ipai ba wadu pha binga sisi ni kenti ngan pen tikana lagi don haruling da position kita ibron ka bor khamtam bangis ka bai ba kumbang long ka wave menta kalier nai baken ai kala ko VP khambut ndi tainga na bangis ka mindon ka bor bangin habdon ru ka bor ban le interject bunriu na masan pui tu gisem layat ndrei ka bakom sandu ndi kalong ta kata lani lesi mo nyimpit ke ga ba ublai tumu sandor tenagin petik na ba ki padon ka bor kin song ru ji kin ye ngi tingke don ka bor ki pron kam baklai ka bor ta kai ngasulingo kalau hidup bersimram sik suatu apa simram kanu mau minum ya keren kibriu agen wat ikai kubur kabar noi kai dan kimdan tulop kabo menta ka state jungi keduk kadon satbian siapa duk mo henry mata perkisai teki pisah kadai ka utilization of fund nak bentan penbit pai ba nomor don baong hiru na pereng NPP bai pai ba serat pai ba penbit baik pai ba man kesan sem ruki bit baik dengan semua bakadai ka kabui pai ba bamantang di pan ajing seneng ki komuniti bre barang sating dengan but dia ni kata nomor nak semarung politik nam ta kaspa nak ta business kumba long mentang i bre goro ke keren baklampan ru ki ai swa collection si banai arbanai ya rekti common ban ada collection ka sim lopat kadiang jadi lo tak nongrim ka ba babun ba ki isu kimat dengan skop no tani koi ngemla banjir koi ki isu long padongkam langi pai ka boundary langi pai ki isu jonai kai langi pai ya ki isu jong ki kun samla bawat ki kam ki jam dari kun samla manta ki dongkam man yang jong kijat di banon ka skill namar ngir interest tamun mun ra ki private companies na ki industries na shabar hang ne post ji kaman ai kam ki pa ki de bandon ni ka skill ibabon ba ki isu